Ndi mathabama vha kha ḓivha vho thetshelesa mafhungo fhano kha Belrand News Channel one vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Vhorasaintsi u bva Yunivesithi ya Cincinnati vha ri vha kati na u ṱoḓisa nḓila dza u thithisa vhutshilo ha tshitzhili tsha trypanosoma cruzi, ndi tshitzhili tshine tsha vhanga vhulwadze ha Chagas. Hu khou anganyela uri vhathu vha fhiraho milioni dza sumbe ḽifhasini vho kavhiwa nga vhulwadze ha Chagas. Vhunzhi ha vhathu vho kavhiwa vha bva dzhangoni ḽa Devhula ha Amerika na dzhangoni ḽa Tshipembe ha Amerika. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhena ḽa mBiome. U gonya temperature zwi khou vhanga uri zwitzhili zwi wanalaho mavuni zwi tshile lwa tshifhinga tshilapfu. Hezwi ndi u ya nga ha bammbiri ntswa ya tsedzuluso ya anḓadzwaho kha dzhenele ya Nature Ecology and Evolution. U ya nga vhorasaintsi, mavu a hwala zwitzhili, vhunzhi hazwo zwine zwa vha zwi khombo kha mutakalo wa vhathu na zwipuka. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Chinese Academy of Sciences. Vha si hangwe muthetshelesi u bvela phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube, kana vha ri founele kha nomboro ya luṱingo dza 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda vha ḓisela one tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.